Gorone mbetukira mbethero ngiritegera ngatheti cia turukirwo na ronde na ngatheti ya The Daily Nation na korokindi na ngatheti ya The Standard irankethero nkithujaga na gutegera uria ikari rukirwo na arua ngatheti yakwa ya The Daily Nation mutegeri kuri na mbicha ya uria urari mujumbe wa Ntere Chakasipul Charles Ogondo Were uria urari kirina kuringwa risasi na kuragwa ntuku ya Jumatano ukona mbicha yayo ne ithritwe ikiambiria karatasi ne kambere ntuku na arua ndene ngatheti ya The Daily Nation ukona mbicha ya Charles Ogondo arari mujumbe wa Ntere Chakasipul na arambe kuthwa kiringwa risasi ntuku ya Jumatano mathaine jathemwe na nusu chiogoro irugono tukarona karatasi ne gatwiri na karatasi ne gatutatu tugatha tugitakagira kinya muntu ungi urokumenya kana ta Charles Kamau urokurekana kinya we na ombe na aringiri risasi 13 aringiri risasi 13 lakini bado ari omoyo na ndena ejene rugono roe karatasi ne gatunana na tukona rugono rumtu kwitwa Charles Kamau urokuga na aringiri risasi 13 lakini nande kagite ne bado atombera kuthura geto turu bwawe no ari moyo na naethiretwo akejana rugono rwawe karatasi ne eka tuna na totano itugethira tugitegera rugono rwegi ntukwegoro mambura jara rihoja gukungwira aritinguge aja ndigurune mambura ja 60 kana 60th Labor Day irera kungwagero na Uhuru Gardens mushimunene ja Nairobi tukona rugono rum aja ukona mbisha ya Rais William Ruto ukona mbisha mutongeri wa Kotu Francis Atuoli kwena Bamudavadi kwena Alfred Mutua na atongera bangi tukona rugono rum kiraba rugete ntukwegoro karatasi ne gatuna na karatasi ne gatutano mbitekeria tutonyerana ndingono cietu twambiririe karatasi ne gatwiri ndene ngatheti ya The Daily Nation karatasi gatwiri ndene ngatheti ya The Daily Nation baruga slain MP attempted murder of MCA and claims of violent past gikuo kia mujumbe kugeria kuragwo kwa mo wa MCA na nkuruki thina ira cithirite cigikujerwa au kanyuma enga kuthomera rugono ru karatasi ne gatwiri ndene ngatheti ya The Daily Nation araba kuga DCI mabitha ba DCI ntukwegoro ni barombera gukinya kairi anto aria ura wari mujumbe wa Kasipul Charles Ogondo Were ombera kwithirwa akiuragirwa ntuku Jumatano tuku kurerekana mujumbe ojo oragirwe ntuku inyake nyuma ya omwe wa MCA ba akuma Ntere nyuma omwe MCA wagishiko bunge kiawe kinyawe kwithirwa akigerekerio kuragwa kuringana na DCI rotero homicide ibambirite kugeria kuretrieve mbicha cha kamera CCTV na Ntere chia Nairobi Funeral Home na nkuruki gutegera kamera dartire akuina are mujumbe ojo mbere kwithirwa akiringirwa risasi mabitha ba DCI batongeretwe ni director Martin Nyoguto barombera kwithirwa bagikinya ndene ya Nairobi Funeral Home ndikenda gweta na mbere na kuthithia uchunkoni mujumbe Were ombera kwithirwa akiringwa risasi kuririkana aringirwa risasi ni muntu antobari na bikibiki kana motorcycle na bombera kwithirwa be muthingata monkera kagite na karangari yawe arungamira gi traffic light baruga kuthara rendi na ngari yawe arungama na area exit ya Ngong Road mathene jathemo na nusu chiogoro neo mujumbe ejo ombera kwithirwa akiuragirwa kuririkana ombera kwithirwa akirikana na akuite agukinywa cibitare Nairobi Hospital nyuma ya kuogiwa no ni bamwe kana ni atetherie bawe kuririkana mujumbe ojo au kanyuma nombeta kwithirwa akiuga ati uturo bwa buri atarine kana uturo bwa buri gwatine ikirikano wa February tariki 8 mujumbe ojo nombere kwithirwa akiaja na ngerekano ijiri aria ombere akiuga uturo bwa buri atarine kuringana na family yawe baruga kuragwo kwa mujumbe ojo ni manto jegie siasa iraba gweta political motive kirege kuke mujumbe ojo ukadro kana rugono rum uraba taliritie baja kinya ngerekano baja nya manto zange bakiuga ntuku inkai mbere ya mujumbe ojo mbakuthirwa akiuragwa umo wa MCA sebanara omabe na ora kurikana no gishugo bunge ke mujumbe ojo kinyawe kuririkana no mbere kuthirwa akithukirwa inde atoragwa kagurarirwe ora aijikene ta Vikings Bondo ni MCA Ntere chia omabe lakini aririkana no meto gishugo bunge okem ke mujumbe ojo rarikirie na akuragwa
irugono karona karatasi ne gatwere na karatasi ne kam araba kugankire kiria were baruga arakari nyuma yangarire komekana Toyota Crown ya white kagite na karanto bare barara bikibiki barejera kwena ngari yawe umoita bunduki na neo barombera kwetha bemburinga risasi rugono rum karatasi ne gatwere karatasi ne gatatu still no rugono rurwe igikuke mujumbe wa Kasipul erito Charles Ogondo were karatasi gatatu no rugono rum araba kuga ati mathene jatha 12 na ndeka 18 June tariki 2019 anto baire baraba kurekana ni aritingoge ba kuiba ora mujumbe ora gero komeka ta chao Sogondo ibombere kuidro bakithukira na kumta mtu na ara ntereche Greenville Hotel na ara hotel Oyugis kurekana mtozo mtero kana ta Kevin Nyabuya uraonekana kuthurwa akimeneria kana uraonekana kumeneria mujumbe ujo na njira inene sana ni arana ndi karatasi gatatu kakuga tire ambere mujumbe ujo uramba kuthurwa akiringwa risasi tire ambere we kuthurwa akiebanirwa na nkuchanyo kana violence urerekana na umbete kuthurwa akionekana akichithira gategateka nkuchanyo kathumba nerinya gukurekana umwandere babawe na rethairo akimenerwa kuraga na akimenerwa kirege kuo kemtu kukurerekana mujumbe uzo kidogo bandike na gichunku he had blood on his hands kuringana na bama bakari barabambe bethe tabakiariria irugono karona karatasi kauka tutatu ku karatasi gatwere na karatasi gatutatu mutegeri irugono rwegi mujumbe urora rekiri na kuringwa risasi na kuragwa mujumbe wa Ntereche Kasipul ukomekana ta Charles Ogondo were ukethira ukiona ngono ucia ya karatasi gatwere na karatasi ne gatutatu karatasi gatonam na gatutano imanto jegie mambura jarathi thikire ntuku egoro mambura jago kungwera Labor Day iriani mambura ja 60th Labor Day celebration mambura jarete tanambere nare mushimunane jo Nairobi ndene ya Uhuru Gardens ko irugono karona karatasi ne gatonam na karatasi ne gatutano ngakuthomera kidogo na njira inkuim manto jegie irugono rurum baruga Rais William Ruto ntuku yegoro narambera kiuga ati antu barabonde barekete kuritaya kana baraba kwamukira pension batedro bakigito ogoti antu barabaritaite na bakedro bakiamukira pension yao pension ni mbejera chedagiro chikinenkero mtoro rekete na kuritaya ro kinyeta kagita kuritaya kwimbecha edagero agichionaga ira chitagwa pension na ndi rais arugere antu baraba kuridro bakiona pension yeze batedagirwa bakigito ogoti kuruki rais na natumereri kuga ati thirikari ikongera kana kathia recruitment ya intern teachers ngiri 20,000 intern teachers kuma mwaka twitite nkurukina arugere bilioni 3 billion ikethirwa ikenenkanirwa ndikenda gutigera arimu na bagutithwa nkathi kana teachers promotions bakatha bakinenkerwa mbecha ichi 3 billion Daktari Ruto arugera kiri kwaberia ugoti kiri pension kana kiri mbecha irabarenkara barabari taite ni kuonania ikwagitio antu barabonde barekete na kuritaya irigo ikwagitio ira kuga retirement should be met with dignity not distress aruga mtu aritaya abatera kwethirwa akiawa gitio kiawe tethirwa agikurukira kagita gako omone ikio tumiugete pension itethirwa ikigitwa ugoti sasa moja manto jara rais arareri ntugo yagora ogatagara acho kona mbicha tianto baraba mabarombera kwethirwa bagikinya ndene Ntereche Uhuru Gardens aja nkuona gikundi kia alimu bakupet kana baraba ijikena ta Kenya Union of Post Primary Education Teachers nyabo barambera kwa bageta ukabona ibo baringi mbicha imambara jarari na Rais William Ruto mutongeria wa Kotum ijikena ta Francis Atwoli waziri oritingwebo mwingi orare mujumbe na ara Ntereche Embu na nkoroki atongira bange kathumba karatasi ne katutano karatasi ne gatutano kuririkana ati kuri na kiama gikumenyekana kana kiama gikumenyekana ta Federal of Kenya Employers FKE Federal of Kenya Employers kuririkana gikundi giki ikirarigirirwa kwithirwa gikiaria kana gikiaddress ntuko yagoro ke mambura jari badi
nara gikundi gikurekana kirarigirirwo kwaria kuringana na mwerekeria wa Jacqueline Mugo uria kurekana na rejete na speech nene ya kwaria na proposal kiri thirikari kurekana ibarombera kuthira bagato kanyaga kwaria egintu kira bogete bamenerekie kotu no nto bokwithirwa igitikiria jarajo nda thirikari kwenda ko FKE irene Kenya Federation of Kenya Employers batira thira bakewa kanyaga koni ntuku goro nikenda bagaita bakira thirikari mathina jao nekira nande bonekene kumeneria kotu kana Central Organization of Trade Unions no nto bagwitikiria jara jonde thirikari ikwithirwa ikenda iru kono karona karatasi gatutano ko karatasi gatona karatasi gatona na gatutano okethira ukiona ngone yu chegile badin tukwegoro ramantu jarakari twerekera monka karatasi ne kamugwanja kuririkana bill proposes removal of duty on eggs and potatoes kire finance bill ya mwaka jo 2025 kire finance bill yeze kuririkana thirikari ikethira ikeberia ugoti kire importing kana kire kureta intabiome tankara matunguru na igwasi kuririkana thirikari ikethira ikeberia ugoti kire important eggs, onions na potatoes nkara igwasie na kinyama tunguru egintu kira ndike kurekana gigatuma into bibi bimba kuthira bikena mana mwananchi wa kawaida ethirwe agitana mbere na kugunika imanto ka jona jaraja kurekana jeki kire finance bill ya mwaka ya 2025 rokono rona jarenda azam ukarona karatasi na kauka mugwanja karatasi gatonana shot 13 times in front of his family and lived to tell. Aringiro risasi 13 mbere ya family yawe na atura kwethirwa akiaja na rogono ruru ngakuthomera ru Charles Kamau aririkana aitithetie ngari yawe na aria gukinyanja yawe na arantere cia Gatongora Ruiru Kiambu County zari mathaa jathemwe na nusu ciogoro agukinyangitini yawe aririkana na aringire oni nikenda family yawe bomba kuthira bakemurugurira ngeti nyuma ya kurugurira ngeti Kamau aruga nombera gwithira gitithia ngare pole kana driving slowly eta monkara parking yawe ri nyuma atigire mwekuru wao kumenyekana ta Margaret Wambui na mwana wa mbere kumenyekana ta Lynn Wanjiku ibo batigire nyuma nikenda bakethira bakinga ngeti o tawithire kana ora baithagirwa bakithithia kagite no kau aruga ati no aruma badatum na iguru mwekuru waki akiugambu na kugo mwekuru waki ugambu anaumire ngari na Ruiro nionere aruma badatu bezite aruma badatu baba inande ibambiririe nkuchania nabo na auga batanto murume na agererie kwithirwa agi protect family yawe ni ara akogeria akogwata omwa aruma baba badatu aringiro risasi 13 kuririkana mtore agwatire na bunduki na itere bunduki amuringa risasi 13 bullets iti ambara kwithirwa akiringwa kuringa risasi iti aringirwe ire nyingi cyatonyere kiu kana cyarikere abdomen ni areas ya kiu na kukurikana kuringwa risasi iti nombera kugwa collapse na amba kwithirwa akigwa ndiguru nyumene thoganduro baba ibambira kwithirwa kinyaba kiringa risasi mwana wawe bamuringa ya kuguru nera kuganombera kwithirwa akigwa cibitari ni mwakuru wawe na aikwa cibitari ya MP Sha nara Nairobi thithirwa sanjari thithirwa sanjari aitwa mburuburu kana aitwa risasi 12 na emwe ingera tigere ya 13 reitro mwaka wa 2018 narande atariritie urombera go survive aikwa ICU lakini finally aruga nombera kwithirwa age survive kinyanyima ya kuringwa risasi 13 igento tugana gichongo tugani miracle gatagera igento gikinene sana mtu kuringwa risasi 13 na ukethirwa ugisurvive na ukethirwa ukiona kanyaga kujija kweja na rugono ru tiraisi na ndina mtu gwetwa Charles Kamau no ekatheti ne kauga tunana karatasi ne kauga tunana na eja na rugono rwawe akiuga monkera nandi gutamanyakana no muringira risasi bo bathatu na batemba kuthira bagikirwa mpini rugono karana karatasi ne kauga tunana gazeti ya The Standard karatasi ne gatuka mbere bando no mbicha ya mujumbe ojo wa Kasipul uretwa Ogondo Were mujumbe Ogondo Were urora ringiro risasi na kwithirwa akiuragwa nare muchimunene John Nairobi
kurerekana message kathombe chonekana kwambiria kwithirwa chigitumwa message ile chirekana cha condolences kana cha kuboreria nyuma ya gikuo kia mujumbe wa Kasipul Ogondo Owere. Lakini gukerekana ndene ya mutandao muno mutandao jwa X nojora au kabere jwa wa Twitter kurerekana akenya kidogo kwina bamwe ba Kenya bakuonekana kurita miario miario ete kuonania kiao kana iratuga etena piti kana empathy iyi ngatheti ni andikite ya karatasi ne kambere araba bamwe ukona bandikite bachuga if we continue at this rate 1 MP per month by 2027 we will be corruption free. Kuna bange bandikite we also mourn the demise of 5 people who were killed in Angata Barikoi. Kuna bandikite let's sympathize and move on. Ko ibandikite kidogo ugebwa akenya baraba theta bakiandika nararotererwa X nyuma ya gikuke mujumbe ojo wantere cheka Kasipul. Karatasi gatuka twiri na karatasi gatutatu irugono rwegie Labor Day kana gukungwira ntuku yaritingoge azande gorone. Ukona rais kagita nakara ikinyete nara twithire tukiumagaruka na nkethira ngicokagira tutagere rugono ruru rwegie rais uria arombera kwithira agitongire mambura ja Labor Day na aria Uhuru Gardens nchokerete. Right, turi area manto jagi mambura jan tuko yegoro mambura ja 60 kana ja mirongo 63 gukungwira uritingo kana aritingoge ajande gorone ni mambura general jedara jagi tongeruo ni mo andiki munene wakiamaga kotu Rajikenta Francis Atuoli aran tuko yegoro Atuoli ankona agwete ni Rais William Ruto kwena munene wa mawaziri jigenda Musalia Mudavadi na tongere bange kathumba barabara gwikinya kiri mambura jaja tuko yegoro kutari na manto jegie kuongera muchara iraba kuga no pay increase was offered in this year's Labor Day celebration kutari na kuongera muchara kiri mambura ja Labor Day za mwaka tutu nomare ogategara miaka ya ukanyuma ikwethagero kuri na rais natuma iria kuongera something gara kuongera muchara kiri bamba bari tingo gibadhirikari lakini kurerekana kiri Labor Day ya mwaka tutu guturamba kwethirwa kuri na mpongeri yeze kana rais atatumeria mpongeri ya mushara Nkoroki rais na karatasi ngaga torenka titena the standard rais na rambera kwethirwa akira Alfred Mutua Alfred Mutua urani waziri wa manto jagi uritingoga na Labor CS gutigira nago facilitate employees anto baraba andiki kiri contract nikenda bagatonya kinyabo kiri union nikenda kinyabo kedra bagatonya kiri union iza muheza manto jara rais arugere na nkoroki au gathirikari ora ithritwe gitigira kwina ngoge chiaome anto kuthira bakiri tangoge ome mbichere kona karatasi ne gatoto ni aritingoge banja karaba mishie baraba gwetwa domestic workers kinyabo barachumeria ukona bagwete irae bagwete mirachi bagwete intobe kuthambia baraba gwetwa domestic workers kinyabo barombera kuthira bagi kinyantu kwegoro na ara anterite Uhuru Gardens gukungira mambura jaja ja aritingoge karatasi no gatatu irugono no kuthomera nkathitini ya The Daily Nation ukarona karatasi ne gatatu kinkathiti ya The Standard ara rais araugire aratomerire na kuga ate kuma mwaka twite thirikari kethro ekiri kurut kana kiandika nkuruki ya intern teachers ngiri 20 20,000 intern teachers baketha bakiri kurutwa kana bakiandikwa ne thirikari kuma mwaka twite hapo bona kuningana na Rais William Ruto ntuku yegoro kiri mambura ja Labor Day kumanyama tokoroki jege Labor Day ngathiti na The Standard irugono karatasi gatwire karatasi gatatu ukona ngona yushonde karatasi nege toka tuna police to review CCTV eyewitness account in probe on MP's shooting mabitha ba DCI ibarambira kwetha bakiriongera antware mujumba Kasipul Charles Ongondo arambira kwetha akiura kwa na ara ntere Chevale Road opposite University ya Daystam
kuririkana mujumbe ojo araitithitwe ekitwe na arantarĩte Karen Ngongview Estate kagitana kararombera kwithwa kiringwa risasi ntukwe Jumatano ogoro ni mujumbe urasava kanya kawe gatwirikana second term na mujumbe ojo aririkana arare na ndereba wawe amwe na bodyguard baraba turamba kwithira bakigurarua na njira no iriku kuringana na antu bamwe baraba kurikana ni eyewitness kana akuze baruga ati ngari ya mujumbe ojo kumega tawere ire ni Toyota Crown KDN 783AM irarongamire arasite mochari roundabout no ntoba trafiki ire retete na mbere kagite na kare antu bare barare na bikibiki barambere kodera bakeja na bamuringa risasi antune kuririkana ibaraombera kodera bakegaruka na bamuke cibitare Nairobi Hospital kagita na kare arombera kwerekana agukua agukinywa cibitare ne easy ko kedra ukiona rugono karatasi ne gatuna ukedra ukiona rugono rwegege kukia mujumbe ojo wa Kasipul wizikene ta Charles Ogondo karatasi ne gatutano baruga were joins long list of leaders killed in office mujumbe ojo wa Kasipul onarikire na kura ko kana kuringo risasi yedro agikwa baruga na adreto akinjoini ke listi yabamba batongere barabombeto kudura bakiura ko bari obishine rugono rukarona karatasi ne gatutano baruga kuragwa kwa mujumbe urorare mujumbe wa Kasipul Ogondo were ntuko Jumatano ogoro igento ibugo choke memory nyuma yabamba batongere barabedrete bakiura ko bari obishine ibaje nangere kano yatongere barabara ikite kuragwa bare obishine kwina Pio Gamapinto kwina Tom Mboya kinyora giro bare obishine kwina JM Kariuki kwina George Captain Kwanza kwina Mugabe Were Embakasi kwina Tony Ndelinge Kilome Stephen Achia Echakari Enoch Magara ono South Mugirango David Kimutai Ainamoi na George Moshai wa Kabete bawi bamwe batongere bakwerekana enyabo bombeta kudura bakiuragwa bare obishine kulingana na gazeti ya karatasi ne gatotano bawete Pio Gamapinto ombera kudura bakiuragwa 1965 na ara ntere cha Parklands Nairobi kagita na kare tere ngeti ya werugurwa Tom Mboya enyayo nombera kudura bakiringwa risasi na ringiro tariki 5 Julai 1969 na ara ntere cha Moi Avenue JM Kariuki kinyamuri joito ombera kudura jokidura jotaina muitone kum karatasi ne gatotano ibejene report yabamba batongeye bana bombeta kudura bakiura wabare obishine barabagoto leaders killed in office kebo enda kuthomera karona rugono ru na njira enda za karatasi ne kau gatotano karatasi ne gatotantatu no rugono rwegi egekuo kiororare mujumbe wa Kasipul Ogondo were kona mbicha weka gita na kare arairi andiki bante to Juni tariki 3 2019 nyuma ya nkuchanio kuthora chikionekana kire geshiko bunge kiawe na gutigira mtu omwe akuite na ntowa benge barikite na kugurarua ukona nande uramutorira mujumbe ojo jurali karatasi ne kauga tutantatu ndene kaditize ya the Standard karatasi ne 10 ukona no rugono ru roge mujumbe rora kire kuringo risasi baruga Kasipul mourns but also exhales locals tale of dark side of slain MP akariba Kasipul na ndene bachumirete na gutaririe na kuga na gurita rutere rura rukwirikana ni dark side kana rutere rutebuiro rare mujumbe antariji rora kiti na kuragwa mujumbe jikene tawere kwena mbicha ya mtoaza uro kwerekana na ringi no gataka na ringi ndamwe gwiteka mtojo aririkana ombera kuurwa nige kundikiraga yatumi ni orare mujumbe wa Kasipul Charles Ogondo were kuririkana kidogo mutoriro jo mujumbe ojo ijura na manto kathumba ara kuririkana bamwe abathingati ba kwene barathagira bakithukira anto bara bakomumeneria kubaguraria na bange kuthira bakiumizwa sana irugono ru karona karatasi ne 10 ndene kaditi ya the Standard kire mutoriro jojo za mujumbe ozo urari kire na gutotiga nyuma yo kwithira akiura kwane antu batukumenyekana na arantere cia Nairobi. Alright, ingwete kinyira mutegeri gutina ngono ingire chithirite chikimurikwa na njira nene gutina njira ingi chithirite chikimurikwa na njira nene iyo ichimo cia ngono ira chithirite chigetegero ndene gatheti cheturugirwa narua gatheti ya The Daily Nation
na nkoroki ngatheti ya The Standard ogwacho magarukira gwa kuchikora ngatheti ira kwenda ira kwigona ukwenda ukwithira ukithoma rugono rum no kethirwa ugikenagirira mantu jaja zegie riboti ira igweta na mbere aja ndigurune. Yes, I think ote report ingi mutegeri uno gukari rukiro na rukire ngatheti cietu mbithiro ingi kwendagira kagita gake kana nkuruki utegeri bubwega bwa Meru TV bwega sani kugwatana nani kumakagita na gato ambanirie nawe kire nteto cietu cia Meru TV rukire na mokera na ndetwarikia kire ngatheti cietu on mabetaga Dennis Mutuma Muthomi mbithiro ingi kwendagira kagita gake kana nkuruki utegeri bubwega bwa Meru TV.